U biblioteci na Panoni 31. marta održana je promocija knjige Natalina Ramonda Đorđine Vučković iz Lovćenca. Ova mlada spisateljica za temu svog drugog pisanog dela odabrala je sudbinu jedne porodice, provodeći je kroz minula vremena, podsjećajući nas da se istorija ponavlja, zadirući u psihologiju pojedinca koja se prenosi na psihologiju jednog naroda, uz važnu poruku da je, uprkos svim tugama, život lep i dragocen. Ja imam 21 godinu i nemam pretjerano puno životnog iskustva, ali jednostavno izdešavale su se neke stvari, pa malo i sazrevam i tako dalje. A što se samog romana tiče, spomenula sam to malo pre, slušala sam priče starih ljudi, njihova iskustva, odu rat kao jedna osoba, vrati se kao sasvim druga i onda me zanimalo to, taj deo između, ta njihova psihologija, šta se to desi u čovekovoj glavi, šta ga promeni i što se kaže unakazi, psihički, fizički, emotivno i tako dalje. Naravno da nam danas nije potrebno ići u rat da bi se neko jednostavno promenio, desi se neke stvari pa se dese, da li na loše ili na bolje, to sad sve zavisi od karaktera te i te osobe. Jednostavno sam želela da spojim i ljubav prema istoriji i prema književnosti, dva u jedan, da to bude u jednoj knjizi i da se na neki način zahvalim našim starim junacima iz Prvog i Drugog svjetskog rata, jer da nije bilo njih i da nije bilo njihove žrtve, mi danas ne bismo bili slobodni, ne bismo ni razgovarali o svemu ovome, ne bi bilo ni ovoga. I vrlo često, nažalost, mislim da je ovo naše društvo postalo nekako mlako i da smo dozvolili jednostavno nama da ti ljudi koji su se borili za nas definitivno umru, jer, što se kaže, čovjek nije mrtav kad umre, nego jednostavno kada ga svi zaborave. Sad ako uzmemo naravno definiciju samog simbola Natalina Ramonda, to je cvet Feniks. Ali u ovom slučaju, to jest u ovom romanu, to nije samo cvet, nego je u pitanju osoba koja doživljava svoju katarzu vremenom nakon određenih stvari i nakon određenih grešaka koje je napravio, nažalost. Budite ljudi, budite dobri, jednostavno prema sebi, pre svega prema sebi, jer vi ako kao pojedinac doprinesete društvu, bilo bi poželjno da društvo doprinese isto tako pojedincu. Jednostavno nismo svesni šta se dešava u nečoj glavi, iako taj neko može da kaže da je sve u redu.